Dobro jutro sa Sandu kanala. Kao što vidite, tek sam se probudila, nisam još ni počešljana ni ništa, ali namjerno, zato jer današnja tema je prirodnost i sve više i sve bolje skrivamo sebe pod raznim maskama, uključujući i maskarama i šminkama i svemu ostalom. Ne kažem da je to loše, nekad je jako lijepo napraviti umjetničko djelo od sebe, no jako je važno da kada smo prirodni, ovakvi kakvi jesmo, kad se probudimo ujutro, da se ne sramimo sebe i da se ne sramimo sebe pred drugim ljudima kakvi jesmo, kako izgledamo, s obzirom da se to događa sve više. A kako ta neprirodnost utječe na naše odnose? Pa tako što smo neopušteni. A kada smo neopušteni, nismo svoji, nismo izražajni na onaj način na koji bi trebali biti. I zato razmislite o svojoj prirodnosti. Razmislite koliko bi si dopustili da dođete raščupani pred kameru, pred ljude. Razmislite koliko možete i ujutro se probuditi pred partnerom i isto tako biti neuređeni. I razmislite koliko osuđujete druge kada nisu dovoljno dotjerali, nikad im nisu obrve skroz uređene, kad imaju koju dlakicu, kad imaju nekakve aknice ili šta god. Jer što manje gledamo vanjske izražaje u detalje kakvi bi trebali biti, to se više možemo koncentrirati na unutarnji sadržaj. A to je ona istinska razmjena između dvoje ljudi, ona istinska ljudska komponenta. Eto, to je danas od mene. Hvala.